дар айёми наврӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон чорабинҳои фарҳангӣ, варзишӣ ва ҷамъиятӣ баргузор мегардад. фазои муассисаи давлатии боғи ирами пойтахт саршор аз накҳати баҳор ва шодии беандозаи мардум аст. ин макони зебо, ки ҳамеша бо табиати дилфиреб ва манзараҳои нотакрори худ маъруф аст, имрӯз ба як саҳнаи воқеии ҷашни Наврӯз табдил ёфтааст. бо фарорасии баҳор табиат гӯё аз нав эҳё мешавад. дарахтон либоси сабз ба бар мекунанд, гулҳо мешукуфанд ва замин нафаси тоза мекашад. ин ҳама рамзи оғози зиндагии нав аст, зиндагие ки бо умед, орзу ва ниятҳои нек оғоз мегардад. дар чунин рӯзҳо ҳар як инсон бештар аз пеш ба зебоии зиндагӣ, ба қадри лаҳзаҳо ва ба арзишҳои инсонӣ рӯ меорад. имрӯз душанбе низ бо рангу таровати баҳорӣ истиқбол аз Наврӯз мекунад. кӯчаҳо пур аз ҳаракат, чеҳраҳо пур аз табассум ва фазо пур аз оҳангҳои шоданд. ин ҳама гувоҳи он аст, ки Наврӯз барои мардуми тоҷик танҳо як ҷашн нест, он як қисми ҷудонашавандаи зиндагӣ ва фарҳанг аст. Наврӯз аз умқи ҳазорсолаҳо сарчашма гирифта то имрӯз бо тамоми арзишҳои худ ба мо расидааст. он на танҳо ҷашни табиат, балки ҷашни инсон аст, ҷашни покӣ, меҳрубонӣ, бахшиш ва эҳёи рӯҳу равон. дар ин айём дилҳо ба ҳам наздик мешаванд, кинаҳо фаромӯш ва ҷойи онҳоро эҳтиром ва дӯстӣ мегирад. дар муассисаи давлатии боғи ирами пойтахт бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фестивали байналмилалии Наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ дар фазои тантанавӣ ва идона баргузор гардид. дар чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, роҳбарони вазорату идораҳо, намояндагони корпусҳои дипломатии муқимии кишвар, созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, муҳаққиқону коршиносон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, инчунин шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, ҳунармандони мардумӣ, воситаҳои ахбори омма ва як зумра меҳмонону блогерони хориҷӣ ва сокинони шаҳру ноҳияҳои кишвар фаъолона ширкат намуданд. фестивал бо ҳадафи муаррифии арзишҳои фарҳангӣ, ҳифзу эҳёи анъанаҳои миллӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ доир гардида ба як майдони густурдаи муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон табдил ёфт. дар доираи он гӯшаҳои намоиши шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкил карда шуда, дар онҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили кандакорӣ, заргарӣ, атласу адрасбофӣ, кулолгарӣ ва дигар ҳунарҳои суннатӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд ва меҳмонону сайёҳон аз онҳо дидан намуданд. наврӯз биё шудам хуморӣ, аз ҳоли дилам хабар надорӣ. наврӯз биё шудам хуморӣ, аз ҳоли дилам хабар надорӣ. кай субҳ
سالیه که نوروز در تاجیکستانم. 50 سالمه، تا حالا همچین نوروز خوبی ندیده بودم. انقدر که در تاجیکستان نوروز زیباست در ایران نیست. جشن سنتی همه ما فارسی زبانانه، ولی اون چیزی که ما اینجا دیدیم خیلی قشنگتر بوده از اون چیزی که در ایران میبینیم. پذیرایی خیلی خوب بوده، غذای سنتی دیدیم، رقص‌ها، آوازها، خیلی لباس‌های محلی خیلی قشنگ بود، خیلی متفاوت بود، چیزایی بود که ما تا حالا تو زندگیمون ندیده بودیم. با 50 سال سن اولین سالی بود که ما اینجا بودیم. من امسال خودم تنها اینجام، عائله ما فرزندان ما نیستن، ولی خیلی خوشحالم که خودم هستم. همش دوربین میگیرم، تصویر بهشون نشون میدم که ببینن، برای سال دیگه حتما بیایم نوروز تاجیکستان، به خاطر اینکه انقدر که اینجا نوروز قشنگه هیچ جایی فکر نمی‌کنم انقدر قشنگ باشه. گروه‌های هنری با سرودهای ملی و آهنگ‌های دلنشین خاطر مردم را بالیده می‌سازند. رقص‌های عنعنوی که با نازکی و زیبایی خاص خود اجرا می‌شوند، از غناوت فرهنگ ملی درک می‌دهند. لباس‌های ملی که امروز بر تن جوانان و کلانسالان می‌درخشند، رمز افتخار از تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد می‌باشند. هر نقش و نگاری آنها قصه دارد، قصه از گذشته، از عنعنه‌ها و از هنر مردم. یکی از رمزهای اساسی نوروز سومنک است. این طعام سنتی که با صبر و تحمل و با همدلی زنان و مادران آماده کرده می شود، رمزی برکت، فراوانی و زندگی شیرین به شمار می رود. روند پختن سومنک خود یک مراسم خاص است که در آن سرود، آرزو و نیت‌های نیک جای دارند. در این باغ ایران تمام هنرهای مردمی سیاحی، تمام هنرهای مردمی که از تمام ناحیه‌ها به اینجا جمع آمدن، همه آنها را خیر مقدم میگویم. خوش آمدن، نور دیده تاج سر. نوروز مبارک. نوروز جهانی شد. جناب عالی نه تنها در تاجیکستان نوروز عجمی خجسته را بین المللی کردن. آفرینشان. این با مهنت و زحمت و تلاش های سرور دولتمون. از کدام گوشه کنار مملکت، کدام گوشه دولت روید، اگر در همانجا نوروز جشن گرفته ایستادن، در همانجا سومنک میپزن، در همانجا کلچه، نون، چک همه چیز علاقه یاد گرفتن. این کرته های زیبای چکن ببینین، این نقش و نگارای ببینین، این آخه تمام هنرهای مردمی در اینجا گذاشته شده است. بگذار که همگان تماشا کنن، همگان خریداری کنن. این هم ارزان هم به پول داده ایستادن. سوغات که برن به همین دیار خودشون، به مملکت های خودشون برن که از هنرهای زیبای تاجیکستان بهره مند شوند. و گفتنی هم که نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای نی و چنگ برآمد. نوروزتان مبارک، نوروزتان مبارک. امروز در دوشنبه این عنعنه‌ها با تمام زیبایی خود احیا شده‌اند. دسترخوان‌های ایدانه با ناز و نعمت‌های ملی آراسته شده‌اند و هر یک جزئی آن رمزی فیض و برکت است. این همه نشان می‌دهد که نوروز جشن فراوانی و شکرگزاری از نعمت‌های زندگی میباشد. نوروز همچون جشن وحدت و همدیگرفهمی است. در این روزها آدمان نوابسته از سن و سال و موقع در یک فضای عمومی جمع می‌آیند، با هم شادی می‌کنند و لحظه‌های زیبای زندگی را تقسیم می‌نمایند. این روحیه یگانگی یکی از ارزش‌های مهمترین نوروز به حساب می‌رود. در گوشه‌های گوناگون مؤسسه دولتی باغ ایران امروز بازی‌های ملی برگزار می‌شوند. کودکان با شادی و خنده مشغولند، جوانان فعالانه شرکت می‌کنند و کلانسالان با افتخار به این منظره‌ها می‌نگرند. اشتراکچیان و مهمانان فستیوال امکان پیدا کردند که با آیین‌های نوروزی، رسم و سنت‌های قدیمه، بازی‌های ملی ورزشی و لباس‌های ملی منطقه‌های گوناگون کشور از نزدیک شناس شوند. هر کس که وطن کرد به پهلوی دوشنبه، روی دوشنبه. شبانی گرد ماه شب از شانه ورزاب، هلای شود شهر من از پرتب آفتاب. فرزند دوشنبه به دیگر جا نرود خواب،
دوشنبه ما از آن خرسند هستیم که چنین جشن و مراسم ها برگزار می‌گردد. چقدر که می‌بینید نوروز بین المللی شد، تمام مهمان‌ها از خارج کشور آمدگی بر نمایش ما نظر نمودند. خیلی هم خرسند هستند. نوروز را به هموطنان مبارکباد میگویم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. наврӯз инсонро ба андеша водор мекунад ба он ки зиндагӣ чӣ қадар зебо ва пурқимат аст. Он моро ба некӣ, ба созандагӣ ва ба эҳтироми якдигар даъват мекунад. ин ҷашн моро водор месозад ки ба гузашта бо эҳтиром назар андозем, аз имрӯз баҳра барем ва ба оянда бо умед қадам гузорем. имрӯз вақте ки баҳор бо тамоми ҳусни худ ба сарзамини мо қадам ниҳудааст, ҳар як лаҳзаи зиндагӣ арзиши хоса пайдо мекунад. ҳар як табассум, ҳар як сухани нек ва ҳар як амали хуб метавонад дили касеро гарм созад. дар фестивал сокинони кишвар бо ифтихори комил атрофи наврӯзи байналмилалӣ ҳарф мезаданду шодӣ менамуданд. хурсандии кӯдакон ҳадду канор надошт ва бо дидани ҳар як гӯшаи канори боғи ирам ки фазои идона дошт, таби ҳозирин болида мегардид. фестивали байналмилалии наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ боз ҳам дилҳоро наздиктару дӯстиро миёни ҷашнгирандагони наврӯз қавитар гардонд. نوروز بیا نوروز ای حسن جهان افروز بارشتهی بارانت چاکی دلی ما را دوست بارشتهی بارانت چاکی دلی ما را دوست نوروز توی خوشرو نوروز توی دلجو با پیرهنی سمزد نوروز توی دلجو نوروز بیا نوروز ای حسن جهان افروز بارشتهی بارانت چاکی دل ما را دوست با شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز جهانی شد و ما مسئولین ناحیه رشت به شهر دوشنبه آمدیم تا از هنر والای خود پیشکش مردم نماییم و امروز می‌بینیم که همه سیاحان از گوشه و کنار کشور برای نوروز تاجیکستان را تماشا آمدند. боғи ирам имрӯз на танҳо як макони истироҳат, балки як маркази воқеии шодиву илҳом аст. инҷо мардум на танҳо ҷашн мегиранд, балки аз нав эҳсос мекунанд ки зиндагӣ чӣ қадар зебо аст. қисмати муҳими чорабиниро баргузории фестивали таомҳои миллӣ ташкил дод, ки дар он беҳтарин намунаҳои таомҳои анъанавии тоҷикӣ аз ҷумла суманак, оши палав, кулчаҳои идона ва дигар хӯрокҳои миллӣ пешниҳоди меҳмонон гардонида шуданд. ин бахш ба муаррифии фарҳанги хӯрокпазии миллӣ ва ҷалби таваҷҷуҳи сайёҳон мусоидат намуд. توجیکستان وطنی نوروز است. نوروزتان مبارک هموطنان عزیز. барномаҳои фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта ва дастаҳои эҷодии фазои идонаро боз ҳам рангинтар намуданд. дар оғоз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ суханронӣ намуда, тамоми иштирокдоронро бо ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик намуданд ва ҳамзамон қайд намуданд, ки боиси ифтихормандии бузург аст, ки бо шарофати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз
дар даврони истиқлоли давлатӣ мақоми арзандаро касб намуда, имрӯз на танҳо дар саросари кишвар, балки берун аз он бо шукӯҳу шоҳомат таҷлил мегардад. баъди суханронӣ барномаи консертӣ ки аз ҷониби масъулин омода гардида буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд. фестивали байналмилалии наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳо ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 дар бораи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангиву маърифатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва ҷадвали тақвими чорабиниҳои иди байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе барои соли 2026 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 26 январи соли 2026 тасдиқ гардидааст, доир карда шуд. наврӯзи байналмилалӣ ба мардуми тоҷик боз ҳам умеду орзуҳои зиёд бахшид. бигзор ин ҷашни қадима барои мардуми мо бахту саодат, ҳамдигарфаҳмӣ, рӯзгори нек ва сулҳу субот орад. майсаи умедвори киштсор бо насими субҳгоҳӣ гулнисорам. ман баҳорам, ман баҳорам, ман баҳор. бо шумоям сарфароз, ободӣ инҷост. нусрату фархондагиву шодӣ инҷост. кишвар озод асту ҳам озодӣ инҷост. бо шумо авҷу барорам, субҳу шоми файзборам. ман баҳорам.